जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्त्वास्तं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं ते संके योगवित्तमः। मया वेश मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। एतक्षरमणिनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संयम्येन्द्रियग्राम्यं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिदुर्गं देहोऽभिरवपते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ययोगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरापार्थ मया वशीतचेतसाम्। मयैव मन अधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयैव अत ऊर्ध्वं न संशय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थसि मत्तमो परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्नसि मवास्पसि अतैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सत्कर्मफलत्यागं ततः कुरु यथामत्त्वान्। सयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानाध्यानम् उशिष्यते ध्यानकर्म फलत्याग त्यागाच्छन्ति निरन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणैव च निर्ममो निरहङ्कारः समसुखदुःखसुखक्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मयर्पित मनोर्बुद्धिर्यो भक्त समप्रिय। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकनो च हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो य स च मे प्रिय। अनपेक्ष्य शुचिदक्ष उदासीनो गतवेथ स्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समप्रिय। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समप्रिय। समशत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्णो सुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिमौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमाने प्रियो नरः। ये तु धर्मामृतमिदं यथाक्तो पर्युपासते सदानना परमात्मा भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु
उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोग नाम द्वादशोऽध्याय। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण।